عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما Dabina kaze ke riwayat inshallah ka hiru jalalum tengah kana jawabannya lah. Akka dalagan tengahnya nurul ke balam tu kafula durat hilya karati ngarte ga baka nuka puti inshallah nanya khara jabe tura karna ga shaitan ne amma karte ga ina raga di famte jirti khara karte ga mitinde inen akuma karte ga hala sanjin hala karte ga tosa khara ra karte ga itimse bitu hala karte ga din khara iman ra karte ga ujuga nude bitu bacha karte ga malli inni baasu alkani kulla waan tabaati mitjecha anaafo barayan inni nu wartega rabbi jallise rahmata fi rafa geete kharahamtu kharaita infa jenne khaysati kartega alkani kulla karte riba dabe kartega nu khana khara ofira kartega ofatu raf malanuti baasa taacha kartega jinkame mala kartega tofta adda adda baasa mutimo waan nu fayadurati khara kartega nu milke so khara milki dunia akhirat itti arganu khara kartega faalla isa kartega itti intanu akkuma isa kartega inni mala baasani kunis mala baasa din kana kartega qabsonne mala baasa jiratu ra qabna inni nu kartega mala baasa jira malle amma kartega kan khalika kan nuti karte herate qabsonu khanate taala insyaallah ana nu kartega warra bakanga turadinu ata eso jajjaba da kartega zikri fi duaile insyaallah hangga nu waktu kharate fufanna jajjaba chula kamna insyaallah jajjaba da ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 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 du'aa'inkum gartee du'aa'ii abbaa keenya nabi nuuhi gaafa gartee gaa ummanni kaafiraa itti jallatee rabbiin doonii tolfadhu jeeni doonii tolchisiisee bishaan gartee gaa bichiidhaa ol maddisiisee samiidhaa ka burqisiisee gartee gaa doonii kana bishaan dachirraa ol fuudhee samii keessa dabartee baatii jaha guutuu warra gartee gaa isatti amanee fi isaa wajjiin gartee gaa doonii abbaa inni tolfatee jiru gartee gaa rabbiin irra kaa'ee gartee gaa akkaataa inni tolfate hunda gartee gaa agarsiisee abbaa tolfatee jiru nama sitti amane agartee si waliin gartee gaa fuudhi waan gartee gaa makhluuqa dachii sanarra jiru alamma jiru kana hunda isaa dhiira fi dhalaa bichaa gartee gaa irraa fuudhi doonii kanarra qorsiisee jeeni rabbiin gartee gaa kulli waan makhluuqa lubbuu qabaatan dunyarraa sun so'aatana dhiira dhalaa fuudhee doonii kana irratti gartee gaa habba lama bicha warra isatti amanee wajjin doonii kana irratti baasee waggaa jiru bishaan dhufeetuma jalaa olo doonii fuudhetuma samii keessan ka'e warri doonii kana irra hin jirre gaa gartee gaa bishaan garqii godhe gaa gartee gaa samii gubbaatti gadhiise akkasitti ukkaamsee dabarsee doonii sun gartee gaa baatii jaha guutu bishaan san gubbaatti gartee gaa deddeemte hawaa keessa gartee gaa samii kana keessa gartee gaa bishaan dachii ookee samii keessa ga'e dachiin baatii jaha gartee gaa hoggaa bishaan sun taa'u rabbiin gartee gaa achirraa gartee gaa hawaa san keessaa bishaan hoggaa gartee jalaa dachiin kan liqimsite dooniin lafatti kadduutii midire yaa rabbiin hiyya gaa bakka na qubsiiftu baasii beekaa bakka gartee usuma barakaa qabdu gartee gaadhaan taatayinii naaf taatu dooniin jeetan hoggaa bishaan jalaa gadhume bakka akkasii naaf qubsiisii bootaa hin taane naaf qubsiisini jedhi gartee naaf hadhi jeen rabbiin gartee gaa itti hime kanaan gartee gaa rabbi isaa kadhatee dooniin hoggaa gartee gaa bishaan jalaa dachiin kan liqimsitu achumaan gartee gaa bakka barakaa qabdu gartee gaa akkuma inni kadhatin gartee gaa sabbu gaara yuutiyyi jedhamu maqaan isaa yuutiyyi jedhamurra qubatee bootaa bara yuutiyyi dabalin yuutiyyi jedhamturra qubatti dooniin sun bakka khayrii qabdu isaa taatu gartee gaa irra qubattee nuti hundinuu kanaafuu gartee gaa du'aayin kun namu umsuma barakaa gartee gaa qubatu duniyaa kanarraa bakka khayrii isaa qabdu bakka diinii duniyaa isaatii mijjoottu bakka gaggaarii gartee gaa qubatu wayii jibbina kanaafuu gartee gaa du'aayin sun gartee karaa akkasiiti rabbi nurraa haa qeebalu bakka khayrii qabdu gartee gaa bakka diinii duniyaa nu mijjoo nu qabdu bakka gartee gaa barakaa rabbi nu haa qubsiisu umsuma barakaa qabu rabbi nu haa qubsiisu tokko tokkoon keenya naboo bakka imaanaa bakka diinidhaa bakka gartee gaa duniyaadhaa rabbi nu haa qubsiisu bakka akkasii rabbi nu haa qubsiisu rabbiin gartee gaa bootaa diinii duniyaa toltu rabbi nu haa maratu bakka barakaa diinii duniyaa toltu gartee gaadhaa rabbi nu haa qubsiisu akka gartee gaadhaa makka akka haramaa faa gartee bakka gartee gaa diiniidhaa toltu gartee gaa magaalaa babbareedduu magaalaa diinii gartee tattaraal keessatti milkaa'an taa'aa Maqaama keenya toltu ka qilleensa keenya toltu kasi rabbi nu haa qobsiisu. Tokko tokkoon keenya rabbi nu haa qobsiisu. Manzilaa barakaa rabbi nu haa qobsiisu. Imaana barakaa rabbi nu haa kennu. Imaana barakaa rabbi nu haa kennu. Tokko tokkoon keessanii rabbi sinaa milkeessu. Bakka khayrii rabbi sinaa dhaabu. Bakka sharrii salaamaa isinaa baasu. Balaan karaa deemtu sinitti hin godhin. Karaa isarratti rabbi umrii isin haa dheeressu. Aboo gartee gaa biyya keenya kan akkasumatti gartee gaa khatamaa diinii rabbi nu haa taasisu.
Atama ulama Rabbi nu hasadik dan ulama bekam Rabbi nu hasadik muta'allim tu tam bekam Rabbi nu hasadik kan kenya Rabbi nu hakum sis ya ada murada kanya Rabbi bakar nu agau abo warte ka Muhammad ibn Jam dalle warte ka Rabbi sara din kana rati umri de se abo warte ka bakar kan se barang kali ke tinni barakara de dan se hagen pandi wa hundar warte ka inni barakara de hagen warna warte ka amma wal jar Rabbi nu hasadik wala ya fara khairati wal jalati ko ya kiyamana bi wa sawaji shahadu sawaji ka di sashi sabari ta Rabbi nu hasadik Rangka si Rabbi nu hasadik kalin to kanya ka kese jara hundu ka Rabbi amin keso ke le karte ka sheka kanya le Rabbi karte kan ta ka tan wa ko siso Rabbi asnu wa ko siso bulle wa ramil ka Rabbi nu hasadik wa ramil ka Rabbi nu hasadik la zalika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayna wa rahmatullahi Adekana makalame atna ma makalamna murada gauna mami Nama kalamna Rahim nama kalamna Jalil nama kalamna Rabbinu fawakkalam ubbalayana akram Rabbinu fawakkalam Aja kenya mara Rabbinu abad Yada murada kenya Rabbinu hagut Yada murada kenya Rabbinu hagut